Aish. Tahi nih. Ada cara jahat. Bone iya tahi. Gobane sing cara tahi. Tahi nih. Rasanya nyatai. Gobane cara sing tahi. Gak, ayo sob. Gak, metakon deh, tahi apa nih ya? Tai, mana apa beli? Adi, saru-saru tinggalin aja. Coba periksa ngalu matane beli di Rian Opte, dangene tongosnya Banyuning Timur. Oh, Rian Opte ada di Jalan Setiabudi tuh. Ada Banyuning Timur. Oh, jadi akhirnya kamu ke periksaan matane. Swastiastu. Swastiastu, saya dibantu Pak. Tiang jaga ngereda kecamatan nih ke matan tiangnya buram. Oh kacamata, silakan Pak periksa dulu. Ini kacamatanya Bapak, silakan coba. Wih, kemarin lu gue ngasarnya nih. Coba ini aku pakai baca. Wih. Saatnya Anda memerlukan bantuan kacamata agar penglihatan Anda kembali seperti semula. Wih, kejang bakar macet. Lu ngerti nih kacanya nih. Makasih dia, guys. Sukses semua, Oke, sama-sama Bapak. Ngiri. Pamit. Oke, silakan. Sukses semua. Kalang di matanya ya nih. Nah, mulai jauh tawang tai cai. Agak nganggu kacamata lirian. Agak sing bakal kerja cai.